Excellences, mesdames et messieurs, banyakubahwa la République démocratique banyekongo kazi banyapolitike namwe muhagarariye ibihugu byanyu hano. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igendera ku ndangagaciro z'ukuri, ku gukorera mu mucyo, mu kubahiriza inshingano zihamye, yaho zivuga ijambo rimwe ridahindagurika. Amahoro ntashoboka kuganirwaho hashingiwe ku binyoma, kandi ntashobora kubakwa hashingiwe ku kudaha agaciro abakoze ibyaha. Abakoze ibyaha bagomba guhanwa. Uyu munsi hari intambwe ikomeye yatewe mu minsi ishize, ndetse birashimangira uwo murongo tugomba kugenderamo. N'iterambere rikwiye gufatanya uburemere bukomeye, kuko rirareba inshingano z'umuryango mpuzamahanga, kandi rirasaba ko amagambo ahinduka agashyirwa mu bikorwa bifatika. Mu myaka myinshi isize twatangiye tugaragaza ko dufite ibimenyetso bifatika. Inkunga ituruka hanze igenerwa imitwe yitwaje intwari ikora urugomo ku butaka bwacu. Nanone ubu mu itangazo ryatanzwe ku mugaragaro mbere ya Kongere ya Amerika, umuyobozi w'urwego rwo hejuru uhagarariye Repubulika y'u Rwanda yemeye ku mugaragaro ko hari ubufatanye mu by'umutekano hagati y'igihugu cye n'abarwanya M23. Uku kwemera si amagambo yavugiye mu itangazamakuru gusa, kandi si amayeri ya politike. Ni ururimi rukomeye rusobanura neza ibyo raporo nyinshi n'abafatanyabikorwa batandukanye bamaze igihe kirekire bagaragaza, ko hari inkunga ikomeye kandi igaragara ihabwa umutwe witwaje intwaro wigometse ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi myemerere ni intambwe ikomeye cyane, igahamya umwanya wo kwihakana ibisobanuro n'inshingano ziremereye za buri wese, kandi isaba ko utegura ku rwego rwo kuva mu magambo no kujya mu bikorwa. Ibyo bikorwa byo gushyira mu bikorwa amategeko mpuzamahanga n'imyanzuro y'inama y'amategeko ya Loni n'amasezerano ya politike yasinywe ku bushake. Ariko ndagira ngo mvuge ibi mu by'ukuri mu buryo budasobanutse nabi. Nta mpamvu n'imwe, nta nkuru n'imwe, nta kwitwaza umutekano na kumwe bishobora kwemeza cyangwa se kugena uburenganzira bwo kwigarurira igihugu ku ngufu, gushyiraho ubuyobozi bubangikanye, kwimura abaturage ku gahato cyangwa gusahura umutungo kamere w'igihugu kigize umuryango w'abibumbye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza guhagarara ku kuri, ku butabera no ku burenganzira busesuye bw'igihugu cyayo. Murakoze. Iri ni ijambo rya Tshisekedi Chilombo, ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ijambo yavuze rigaragaza ko kuri ubu bijyanye n'ibiganiro benshi bari biteze bishobora kuba bigiye kwibagirana, kuko yahishuye ko M23 tayari itazigera yemererwa ibi biganiro. Ariko nubwo yavuze ibi, ku mirongo y'imbere y'urugamba aho roko infoma ziratubwira ko rwambikanye. Kugeza ubu ntabwo ari ibanga rwitsa nkuku, imirwano ikomeye irakomeje. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko mu Minembwe naho ari uko. Zose nibikomeje kugenda mu gihe benshi bari biteze ko amahoro ndetse n'ibindi bishobora kuba bizagenda neza. Ni mu gihe kandi benshi bavuga ko ubu bikomeje kugenda bigaragara ko bizakomeje kugenda biba bibi cyane. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bitangazwa ko kuri ubu urujya n'uruza mu misozi itandukanye, abarwanyi bari kurura imisozi nk'uko tugiye kubyumva mu bigiri gutangazwa na roko infoma wacu. Ariko mbere gato yuko tumwakira, reka tubabwire ko Fardc yamaze gutegura drone nyinshi zigomba kurasa ibice bitandukanye. Bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Reka twumve Karemba Aimable. Kugeza ubu bihagaze gute muri Sud Kivu? Ni igiki kiri kujya mbere? Rutongo muri Sud Kivu makuru mamoyo ari kuvugwa ni ibice byinshi bitandukanye, cyane imisozi ya Sanje, ngira ngo twanayigarutseho. Yego. Ariko icy'ingenzi gihari cyane ni no mu misozi ya Fizi, hari ibikorwa bitandukanye bikomeje kugenda bihakorwa ku ruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo. Yego. Navuga yuko bimwe mu bikorwa bikomeje kugenda bikorwa n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo Fardc ndetse na Fdnb ni imisozi yo muri Fizi imwe n'imwe cyane. Aha twakomoza nk'ahitwa Ruwerera,
biravugwa yuko rero igisirikare cya Fardc ndetse kandi na Fdnb iyi misozi yegereye ku muhanda uva mu misozi yegereye ahitwa za Makunji ugana mu byerekezo bigana ahitwa za Karengera ugana mu byerekezo bya Mashura ku muhanda RP 1333 werekeza ahitwa za Ruwerera. Igisirikare cy'Uburundi Fdnb bakomeje kugenda bohereza abasirikare benshi bari kujya muri za pozisiyo zegereye n'ubundi mihanda iva mu Minembwe yerekeza muri Uvira kugira ngo n'ubundi babone uburyo bwose bushoboka bashobora kuba bafunga imisanzu cyangwa se ibikoresho n'abasirikare by'umutwe wa 23 bikomeje kugenda byoherezwa muri Rabike. Yego, kugeza ubu ku birebana wenda no kugira ngo ibyo biburizwemo ho hakozwe iki? Arupango kubirebana no kugira ngo ibyo biburizwemo n'ubundi Fdc yo akenshi muri pozisiyo za iri kohereza ibikoresho cyangwa abasirikare iri kwirinda kwegera cyane aho umutwe wa 23 uri, ariko mu gihe hari ikiri kugaragara mu gihe gitoya dushobora kubona icyitwa kurasana, mu gihe gitoya dushobora kubona umuriro waka cyangwa se bombardement mu misozi myinshi itandukanye. Yego, kuko igisirikare cy'Uburundi Fdnb bo bari gukora ibi byose, Fdc iri gukora ibi byose bivuga yuko idashaka gutuzanira kandi no guhagarika guhangana n'umutwe wa 23. yego. Ni mugerero bwana Karemba Aimable kuri ubu biri kuvugwa kandi binemezwa ko abahungu ba Mayimayi William Yakutumba bari kwerekeza mu Minembwe. Byo bihagaze gute? Update udufite nize kuri ibi? Cyane impamvu ikomeye ibi biri kuvugwa nuko hari abazarenda bamaze iminsi bava mu misozi ya za Kiriba, abandi bava za Kazingira bazamuka mu misozi yegereye ahitwa mu birembo bya Nyamushongeze, niba birembo umusozi wo mu birembo bya Nyamushongeze uciye ku cyerekezo cy'umuhanda route nationale 5 ugana ahitwa Remera na Sanje. Yego, ibi rero biri gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya Fardc n'ubundi aho bavuga bati mu gihe twaba dufashe imisozi Kibija n'imisozi yegereye Kingwengwe, bishobora kuba byatworohera kuba pozisiyo zegereye Sanje ndetse n'imisozi yegereye muri bino bice bya Maya Moto dushobora kuba twabikontorora, rero bikaba byanatuma M23 igabanya bino bice kuba bakomeza koherezamo abasirikare n'ubundi bari kuva mu byerekezo bya Kamanyora, ubona ko bari kwicuma begera imisozi ya hano za Ruvungi. Yego, haba bwana Karemba Aimable kugeza ubu muri izo operation ziri kuba uyu munsi hari ifungwa ry'imihanda ryagaragaye, wenda hakaba hari ibyerekezo bimwe kuri ubu bitari gukora bitakiri nyabagendwa? Ibiri gukorwa cyane biragaragara yuko byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 ubu situasiyo iri mu misozi yegereye ahitwa mu Mosho mu hafi y'imisozi yegereye Kamanyora ku muhanda umanuka gato werekeza ahitwa Kakamba hafi n'umuhanda n'ubundi uva Sanje werekeza ahitwa za Kamanyora cyangwa se n'ubundi ni mu mahurizo y'imihanda iva Ruvungi werekeza za Sanje no mu bindi bice bitandukanye. Yego, aha nta muturage wemerewe gutambuka uko yishakiye kuko n'ubundi bari gukeka yuko icyitwa wazarendo ndetse kandi abasirikare Fardc cyangwa Fdnb bashobora kugenda mu kivundi cy'abaturage bashobora kuba bakwinjira muri bino bice. Gusa bitabujije ko abaturage bari kuva muri ino za Fardc bajya muri ino z'amamakuru babonye inzira bashobora kwinjira muri ibi bice, ariko cyane abagerageza kwinjira muri ibi bice basanga bari guca mu nzira z'ubusamo ziganjemo ibibaya, amashyamba cyangwa se ibishanga, cyane cyane nk'abari guhunga Uvira. Urabona ko noneho umuhanda bari gucamo ni umuhanda uva ahitwa za Kalungwe uzamuka werekeza ahitwa za Munanira mu byerekezo n'ubundi bigana hafi neza muri pozisiyo zigana ahitwa za Kiku. Urabona ko situasiyo n'ubundi uruhande rw'abaturage bo bakomeje kubabazwa bikomeye cyane ukurikije uburyo situasiyo ihagaze. Birumvikana ko nk'umuturage uri guca mu burasirazuba bwa Uvira yerekeza hano mu bice bya Munanira biri buze kumugora cyane kuba yatabara ubuzima bwe, kuko n'ubundi bice ari kubamo gucamo n'ubundi urumva ko ari guca muri pozisiyo navuga yuko ari risque zone. Risque zone ushingiye ku Aimable? Ni risque zone kuko M23 yego iri Makobora, M23 yego iri mu misozi ya za Makobora, ariko nanone nubwo iri Makobora navuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc nabo bari mu misozi yegereye Makunji bari kishura bari
mu misozi yegereye Karengera, bari mu misozi igana hafi na za Kamombo. Tumaze iminsi tubona abasirikare bari kuva mu bibogobogo bagana muri bino bice, amaze iminsi tubona biri kubera ku Wezero. Ni ukuvuga ngo nk'umuturage uri kuva hafi n'iyo misozi ya Zamunanira atambika mu burasirazuba bwa Uvira agana ku cyerekezo cy'umuhanda rute nationali kabiri uva mu burasirazuba bwa Uvira werekeza n'ubundi mu misozi ya Minembwe, ashobora kuza kwisanga yanaguye wenda muri bombardement n'ubundi zivugwa ziri gutegurwa n'uruhande rw'igisirikare cya Fardc, abafatanyabikorwa babo kandi no ku ruhande rw'amaboko kimwe baravuga bati mu gihe baturasheho mu misozi ya Kamombo cyangwa mu gihe baturashe mu misozi yegereye Kiko cyangwa mu bindi bisozi no mu bindi bice byegera hano mu misozi yegereye mu bikuyu bya nyakwigendera nyakwiza, bishobora kuba byatuma n'ubundi igikorwa cyo kuba habaho kurasana ku ruhande rw'igisirikare cy'amakumyabiri n'umutwe na Fdnb muri rusange, gishobora kuba cyabaho n'ubundi umuturage wahungiye muri ibi cyakaza kwisanga n'ubundi gusubira inyuma bimugoye, kuko urabona yuko mu masaha ari imbere hashobora kuza kubaho kurasana byanga bikunda, kuko ibice byose navuga yuko by'ingenzi abaturage bakaba bari kuba bahindura inzira ariyo guhungiramo baratazuba bwa Uvira, ubona ko byamaze gutangatangwa cyane. Yego Bwana Karemba Aimable, ndagira ngo noneho nkubaze ku mipaka hariya hafi Kavimvira aho bicunzwe gute? Twabonye Dr Edouard Bizimana avuga ko nta gahunda yari yo gufungura umupaka wa Gatumba. Ndagira ngo nkubaze Kavimvira aho bihagaze gute kugeza uratubwira ko ishusho riharariye kuri border? Kavimvira ho harinzwe n'abasirikare ba Fdnb, hari abasirikare bazanwe by'intoranywa barenga 653. Yego ngira ngo bagiye babona amafoto agiye atancara ku marezo sosiyo, mwagiye mubibona yuko ku mbuga nyinshi hagiye hagaragazwa amafoto y'abasirikare b'Abarundi bivanzemo n'abacancuro barenga 100 barenze bino bice. Yego ubu igihe ari Kavimvira harinzwe n'abacancuro b'Abahibo Special Forces, harinzwe n'Ababiligi. Kavimvira kandi harinzwe na Hibo Special Force ya Fardc, harinzwe na FDLR. Igihari nuko n'ubundi nta gahunda yo gufungura hano mu misozi ya Gatumba, kuko n'ubundi bo baravuga yuko nubwo Uvira yafashwe ariko mu misozi yegereye hano hafi na za Muheta, Gomba, mu bibaya byegereye za Katongo, aha hose abaturage bahari abenshi barashinzwe n'ubundi kuba bari gukorana n'amakumyabiri igikora gishobora kuba cyacika umunota ku munota cyangwa isegonda ku isegonda. Abo uvuga ko ari Ababiligi, uvuga ko ari abacanshuro, bambaye iyihe mpuzankano? Bo akenshi usanga bambaye furukomba n'ubundi isanzwe yabo ubwabo igaragara mu ishusho itandukanye n'iy'abandi ku ruhande rw'aba-Blackwater, ariko Ababiligi nabo usanga bambaye inifomo yenda gusa n'iy'aba Blackwater, ariko nanone ikoze mu ibara ritandukanye, ntiwamenya ngo ni Ababiligi kuko ntabwo aba ari ibendera ry'igihugu cyabo. Gusa iyo ugiye gukora ubushakashatsi kuba bari hafi yabo cyane nko ku ruhande rw'umuwazarindi mubashije cyangwa umusirikare wa Fardc we aguha kuri kwa nyako akubwira yuko ari ibyiciro by'abacanshuro batandukanye baba barazana. Yego Aimable Karemba, dukomeje n'aya makuru kandi noneho tujya hitwa mu bice by'ahitwa Kahungu, ahitwa Rwiro, ahitwa Kayanja, naho M23 gabwe igitero gikomeye navuga ko ari karabutaka. Urangimira mbibwira abadukurikiye ubwo tugaruke tujyana n'ubundi no mu yindi misozi naho turebe iri kugenda biva. Amakuru atugeze ari guturuka muri Sud Kivu aravuga ko abazarendo mu mutwe wa Laila Mutomboki bagavye igitero gikomeye ku birindiro bya AFC M23 ahitwa Kahungu, Rwiru ndetse na Kayanja. Nyuma yo kwirukana izo ngabo mu birindiro byazo, aba bazarendo bakomeje gutera imbere berekeza mu gace kahitwa Katana, aho bakomeje bagaragaza umwotsi w'intambara. Andi makuru yize baravuga ko ingabo za wazarendo zaturutse impande zose zikomeje kwegeranya imbaraga zigahurira mu mujyi hafi ya Bukavu, bigatanga rero ko bari gutegura igitero gikomeye. Mugero bigaragara ko mu minsi iri imbere na Bukavu ishobora kuza kuberamo imirwano, kuko abazarendo bari kugenda barwana basatira ibi bice. Ndagira ngo Karemba Aimable tujyane ku indaxi nyuma y'ibingi butubwire n'ahandi uko bihagaze. Rufango kuzirandi ACTU z'urugamba navuga yuko ni nko muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego aho bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko hasi n'imisozi
yegereye Kiboa naho habayeho kurasana gukomeye hagati ya Wazalendo ndetse kandi na mama 23. Yego. Ni Wazalendo n'ubundi zikomeje kurasa mama ko turi mu bice aho bashaka gufatira misozi mu kibati bakingira za Kishanga muri teritwari ya kandi bagafata n'ice by'ingenzi byo mu kibatara muri Warikare bagafata imisozi myinshi itandukanye itangatanze ibi bice rero biri gukorwa hano bari gushyika cya Fdnb nyuma y'uko n'ubundi bice hamaze imisoherezwa aba FDLR benshi Wazalendo n'abandi basirikare batandukanye bagomba ngo kwirukana mama ko yatsinze cyangwa kandi kana. Yego. Dukomeje ndaya makuru mu yandi makuru hari raporo imaze gushyirwa hanze n'umunyamakuru Daniel Micombero igaragaza ibyo M23 yangije ubwo yasokaga muri Uvira cyangwa ubwo yari ninjiragamo. Bagaragaje raporo ranyemeranye isomera abadukurikiye ubwo turagaruka utujyana noneho no mu bice bigenzurwa na mama 23 naho tubwire biri kugenda bibabwana Karemba Aimable. Ni mu gace kayitwa Kabimba muri kari mu majyepfo y'intara Kivu y'amajyepfo haracyagaragara ibimenyetso by'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bavuga ko bizakozwe na M23 nkuko byemezwa n'abatanga buhamya baho. Ku kirombe cya societe Eseke ahahoze huzuye ibikoresho by'ububiko bw'ibikenerwa mu mirimo y'iterambere ubu hasigaye ibiro byasawe kontineri zarasataguwe n'imyanya irimo ubusa aho mbere hateganywaga hari ingunguru za Goodro byose rero bikaba bivuga ko byasawe na mama 23. Umwe mu bakozi baho yagize ati binjiye hano batwaye byose abasirikare 23 basawe Goodro nyinshi yakoreshwaga mu kubaka umuhanda bityo rero bahagarika imishinga y'iterambere. Abaturage bari bategereje amakuru avuga ko hafi 30% by'ububiko bwibwe ku gice kinini cy'urubuga na 25% ku kindi gice cyari gifite hafi icya kabiri cy'ububiko bwose ingunguru zari zipanze neza none hasigaye imyanya irimo busa abo nkuko rero babivuga. Baravuga ko isahurwa rero ntiryagarukiye kuri Goodro gusa baravuga ko ari batterie na za moteri zitanga amashanyarazi zigera kuri 80 zibwe mudasobwa ingunguru za petroli na za mazutu zose byaribwe. Ibindi bicuruzwa bya petroli byasutswe hasi bitera kwangirika gukabije. Undi mutanga bamyagize ati batwaye byose batterie n'imigozi amavuta ya antiluyi nta na kimwe kuri ubu gisigaye. Ibi bikorwa rero bikaba bavuga ko bigize ubugizi bwa nabi bizatumye bamwe mu bantu bahunga. Umwe mu bakozi ukora hangaha waganiriye n'itangazamakuru yagize ati igihe basahuraga twarahunze ku Cyumweru twumvaga amasasu n'ibisasu bikomeye ibi byateye ubwoba bwinshi bihagarika ibikorwa byose by'ubukungu birongera bituma abaturage bahangayika. Ku baturage ba Uvira nahitwa Kabimba icyizere cy'iterambere cyaranyunyutse. Amwe mu makuru aragira ati imitima yacu irababara twari twizeye ko akarere kacu kagiye gutera imbere bizarangiritse byinshi ni igihombo cyagaragaye kandi byose biragoye kubisubiza ku murongo kuko hangikiritse byinshi. Karemba Aimable rero nuko abatanga buhamya babivuga. M23 yo yari yatangaje ko nta mutungo yigeze isahura ariko leta yo iri gushinja uyu mutwe ndetse ikagaragaza nuko babikoze nkuko rero abatanga buhamya babitangaza. Twe tuzakomeza gukurikirana ukuri kwibingibi. Bwana Aimable rero ndagira ngo tujyane ku zindi agisi naho muri by'umwihariko hagenzurwa na mama 23 yaba kuri training wingi ndetse no muri societe civile ziraho M23 igenzura utubwire byinshi. Urakoze rero wakomeza Aimable. Rupango ikindi kigaragara ni imisozi y'Ubutembo cyane cyane na imisozi ya Marite ni imisozi yegereye hano mu byerekezo byegera hitwa Ubusiro mu byerekezo byegera hitwa za Kabiyabo aha gisirikare cyafashe gikomeje kohereza abasirikare benshi cyane aha ni ibitero bishaka kugabwa ku ruhande rwa Fardc biturutse mu burasirazuba bwa Rubero nk'uko biri kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Urabona rero uko umunsi ugenda uzaza undi urugamba n'ubundi rushobora kuza gukomeranitse kandi rukaba n'ihurizo ukurikije uburyo ki situation ihagaze rwose ibintu ntabwo byoroshye na gato. Ntibyoroshye hari gukorwa iki ngo bizorohe Karemba Aimable? Nta kindi kiri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 wenda no ku ruhande rwayo navuye ko
namo hari abasirikare benshi bari gukura hasi n'imisozi ya za Masereke, abari gukurwa mu birindiro bya Rimbongo bazamurwa ku muhanda Sumari kabiri bagana hafi y'umuhanda wa Rubero Musenene kugira ngo bagotere hafi Fdnb ikomeje kugeza abasirikare benshi muri pozisiyo za Katwa umusozi witegeye Rubero ndetse kandi ukitegera na Butembo. Urabona yuko ntavuga yuko ahubwo atari ugushakira koroha ni ugukaza muri kugamba kubanza n'umutwe wa makumyabiri kandi no ku ruhande rwa Fardc. Yego Karemba Aimable reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere tuconda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.